Kakenhon jong ginongnya taksi sor bat kapsor bat ka Jets 24/7 haka artare unai tung araja arpusau kala lej ban kiu shaka office ka rapido ka badan hamalki ka bakila yo ban kendo yo nong trai ketika company pen kamai ki arsaka bat ban poi show port bala khang talaswa shipor ya ketika office haka ni gajeng kendo kala don gajeng pen inya na kalyang gani kakenhon jong ginongnya taksi sor bat kapsor bat ka Jets 24/7 bat uteu nong trai bat ban pen sngo how tu nong trai ka rapido ya ka jingbom don license ka company hapo ka ni ka jala bat halor kani kanong rem ya katai ka office lakhang tala no tat hadu bakan dala ban pensisai ka jingdon license bat kumjo kiwe ki kot kisla Ini waktu kita dalam sebab bagi sisi kai begini saja. Ya kita sebab beliau orang bang di kai dengan sensi dulu ada yang besar. Ini company shopee dengan sebab beliau dengan sensi. Dan beliau dengan sensi beliau itu apa? Operation kan. Jadi operation berpikir dengan apa itu? Plus mentah. Aku ni ujung. Makanya ke sini, kalau address itu order, sudah SP traffic, SP, sudah dua, mungkin berano, mungkin anda sesuatu, ada yang itu, nah, sebab dasar, ini saya sebenarnya itu, nanti misalnya ini, misalnya kebahas misalnya masalah, nah, sebab itu, ini kasih punya, ini tadi kita kalau kami macam kasih kerja, ini dia, ini kata ini, kita mau dan ini pilih ini kan tak salah hati di bung ini kalau mau dibentuk orang di jalan ya dibentuk di jalan jauh belakang tahu piora ibu nabang jadi sama kini lokal ada kita dalam justru bisa dalam ini lain dalam ini berbuat kini sah jadi nak kini tak banyak di kerajaan harus kini sah Kali yang kena saya ini tunggu proses kita. Ini berapa? Mungkin ini mungkin mau mesin, cuma kita ini nak apa macam. Saya begini, macam mesin macam itu ini tak harus dibuat sesuatu persoalan kan? Jadi macam ini lokal ada kita. Ini pakai sini macam ini. Motor itu juga tak ada. Dari kalau kita kan, mobil ini kalau maksimal separuh lah kemarin kalau itu dan itu lebih dari punya. Banyak yang kata tu orang yang itu hal sangat masuk total mungkin sih sangat masuk sangat yang mesti kalau di mana jadi kalau election ini kalau di belum jadi solusi belum dinilai di bukan mereka ini yang sekarang kita untuk kamu mungkin kemudian itu tidak perlu mereka sebelum yang kena kita dia kan mungkin orang kata yang saya kita ada betul saya kontak. Jadi orang pas masalah rusak, yang ini kena jadi di baru kuliah dengan sistem Shopee, ini yang apa jet misalkan, ini di license, melakukan pas di kasih jemi, jadi waktu dia bisa beli Shopee. Beli obat itu berapa? Dan ini apa yang ini? Obat dari berapa? Ini apa? Beli obat. Mau? Harus. Orang yang kena coba tes Hakabi day berkani kesian jam ka basyam hakani kesengi na kalyang ketika kenhun la ajing kran daw ba pens kamuria ubadai unong penyat ya ke Jets 24/7 bat secretary ka association ginongnya taxi sor bat kapsor uba pensuk yuroi jingwan jongi hakabi day bat mentakasngi kalong ba ni kumki aggregator ki bladan license teng ka pen ayu kan ka pen susi ingi ba ngin hab ban ya compete bat kini ki aggregator ki ba mdan ya ka license kumbang itep adu menta te kajungwan jungiru kamde ba ngi suwan hakdak mentas ngi mar ya ka license ngi yo ngilayo nadu April last year te nadu bengi license adu mentaru kidang operate illegally be hakni ka state ka jongi te jingisha ya ki complaint letters ngi la pha shadu transport minister ibade deputy chief minister ibade sio balang dhar ibadai transport minister ngila pa nadu October last year dia adu mentaru ngai ba kimpat shim action hadu mentagi singiru ajandap sisnam te kumki startup local startup ni sham jinjin jar ba banya compete begini ki illegal aggregator kawai ka ba penjenjar do ingi kalong ba maki ki lalong ba ki yo advantage namar ba hadu menta
ya ki riders baki verify maki long baki pelat maki kim jupan ya ki permit ne kim jupan ki police verification namar ba kini kilong kongsan ba namar ba ke permit kim contribute ya ka revenue jang ka state ba are police verification kim perkhat ya ka safety jang ki pat ba ki penong community te kum bakalong mentas ngi nga i phila i ba lakhang kherdap ya ka ni ka office te nga try ka ni ka message ban pentip pat ba ka rapido kum bakalong menta ka office kala shutdown te menta nga kerpat ya ki pat ba kim sungtu namar ba ka jungwan jungiru kalong si benta banwan ra ya ka safety ha ka day ba ka late kawan te ngaker paru ya kiwi ki riders da ka basnguren ngaker pat ya ki ba baro hi udon la ka hok ban kamay henre ban kamay kinang ka banlet da ka lenti ka baday namar bon hang ni gidi ki ba paran nongnya taxi nongnya asyaka kiniru ki kamay henre pat ki kamay da ka hok kisiu ya ki tax bat kumta tater te mangiru kum ki aggregator umde bungi kamay ida siu kilang idang ya ngi haban develop you app and ya various procedures ban yo ekani ka license re ladang yo ek license kanlong kum ni te ka ta jor kumiki ki local startup but kajing slam jangaru banwan hang ni banwan mentaru jing syang apkwa mar kum entrepreneur nga subit ban le kini ki kam namar ba kamde ka kam jungi as an entrepreneur ngi di man perkhat ya ka business aspect en menta ngala subun kam tang ban lech ki department repair bani kendu iki he sokar repair but ha bakut ka sing ha banwan hang ni kalong ka jing ran ya ka government ba mengi ngin haban wan gumne te ngamtep nakada yu de kisnam bagi sim action yo le si kumba kadon ka jing ong ba yo kadon ka under the table transaction kumba ka jing accusation na ki bon balang te ngaru ngasu wan lang ha ka jing tu berkat yo dan under the table transaction na ki concern individuals officers na ki minister whatever habang ya kren ba di ong ba ngaru namar jing sya i day along bi parlok hi junga nga stanat ba i tangba nakaliang jungiru ngastu ba iwan ru de nakabenta ka job opportunities te haba ka plela ka iwan hangne tengala ekran ba ni nakaliang jungiru yung amdan authority namari tip ha be de bata bagade ga jing sisa mare kani whole operation hi control na bar naka liang jungi long hi ban yakran ba banli ma ya kata ka license mardo mentate kipadan ya ka license bapura be de pakani namar ba simba kimdei ki ma ki riders jong ka judge ngamdan hak na ngamdan authority ngre nga syukur pa de ki hoy pidan ya ka hak ban kamay ngre ban kamay kadan ka lenti de kamde ba pin long alor jong ka nga jingsyang ala khot la RCN ki ban yakran re kam la ban ko shi re hadu mentar ngadang ya wer hi ki bakin wan ni yakran ngastu ka jingi kade abide ba ka permit re ngila ban yakran la dang ya syong in ya wat ka solution mungkin ka pertai keru kam keru jam mo sama pi dan kam sim na kuno kalat kang ti kani ka kamay kaji ni prosedur ni ayman sim kani dik senjam ki sim ban kamay da kar sakah mo hot re bungi pet kumni ya kan abang ki join na honu rapido mo te rang pi nu rapido di company bana ba te hawa ngilanu nu jong local aggregator Jets 24/7 ngidan ini right ngidan kini dikasih jongi te kaldi ka kamram jongi bingkan tiu bikin pakasi jongi ini yang asal ni bana bar larang ki ngingim para menteri te kata kait kubikin dari ngingila menteri kun sudang kamsu ni bana bar pada kalian jongi ru apply trip September arja apply na kalian senjuk jongi ngila file da RTI syaka KCDC undo aggregator bana sebar ba KCDC ka trading license maka juba ko bangyo kalong ba na KCDC kimpat trading license yo unuru aggregator bana sebar tegamut unu rapido hadu menta umyo trading license tegamut ka operation jo ni po aksedes kalong BI tegamut abumyo trading license ru umyo ru ya kata itu na ka department na sarkar tegamut hadu menta ka operation jo kalong ba operate hakal ki bomdai kan kita tementangi wan huniru bali ba ngila sukhya ni sukhya lam ta kini ki rider jong rapido bai bersa ki ya ka apps do nre penduk kalman ni ki kan udon Jets 24/7 udon ini right join no kini men ki on kini prakasi la jong kan ini prakasi ngini itu bana bar mo jadi betri yang tiru
Karon ka jaka pila si pila non tray yarap ng Jets 24/7 na ini right. Kano gaji kan tiyo prakasite. Inam kumno kam suri na parte. Dek ta punta. Ya mantangi wan hangni yung pan kang oswa. Dapla lapan ay kini shay kebiang ikot kisna sapli saran ni. Hindi mo ban kang jugor ni. Yo ba ajimu ike. La har mantati iru ikan yang kita ngam shay. Yung kan kang oswa ma iru. Di anang lay gaji shay lagi bakam balo. Ini sale. It's a Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.